Dobar dan, djeco. Jeste li spremni za matematiku? Ja jesam, sve sam pripremila. Evo ga, sad ću vas malo isto podsjetiti što nam sve treba. Treba nam matematička bilježnica, treba nam udžbenik iz matematike, odnosno naša plava knjiga. Zbirku zadataka ćemo za sada ostaviti sa strane, nećemo ju rješavati da uspijemo pratiti TV program i da nemate previše toga za raditi. Ovako, još nam treba olovka koja naravno treba biti kakva? Našiljena, tako je. Treba nam i gumica da možemo obrisati ako nešto pogriješimo. I za zapisivanje u bilježnicu trebat će nam crvena bojica i plava bojica. Pa sve to lijepo pripremite. Možete zaustaviti video i pripremiti. Ne morate odmah zapisivati, prvo ću objasniti neke stvari pa ću vam reći kada je vrijeme za zapisivanje. Ovako, prva stvar koju danas učimo je nešto što će nam omogućiti da malo lakše shvatimo dvoznamenkaste brojeve. Dvoznamenkasti brojevi, to vam zvuči poznato, jel da? Već smo učili o tome. To su brojevi koji se sastoje od dvije znamenke. Ajde da čujem ko je prvi dvoznamenkasti broj. Znači, prvi dvoznamenkasti broj je broj 10. Ajde sad zamislite bilo koji dvoznamenkasti broj do broja 20. Jeste? Evo, ja sam zamislila broj 15 i sada ću ga ovdje napisati. Još ništa ne pišete, samo gledate, može? Broj 15. Petnaest je dvoznamenkasti broj jer se sastoji od dvije znamenke. Od znamenke 1 i od znamenke 5. Znamenku 1 nazivamo desetica, a znamenku 5 nazivamo jedinica. Sada vam sigurno ništa nije jasno, jel da? Kako to da 5 nazivamo jedinicom? Sad ću vam objasniti malo bolje. Može? Ovako. Da bismo mogli bolje shvatiti, reći ću vam da je naš današnji naslov jedinice i desetice. Zapisat ćemo malo kasnije. O čemu je ovdje riječ? Sada pogledajte ovdje. Uzimam jednu bojicu. Ta bojica je moja jedna jedinica. Brojim ju kao jedinicu. Ta bojica može biti bilo što. Može biti jedan keks, može biti jedan komadić papira, može biti jedan kamenčić. Ja uzimam jednu bojicu i to je jedinica. Ovdje se nalazi jedna jedinica. Nju brojimo kao jedinicu. Ako dodam još jednu bojicu, koliko ovdje imam jedinica sada? Imam dvije jedinice. Tako još mogu dodavati bojica. Sada imam koliko jedinica? 3. Sada 4. Sada imam 5. Ovdje se nalazi 5 jedinica. Jedinica, 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 jedinica. Ovdje se nalazi 5 jedinica. A kada dođem do broja 10, koliko je ovdje bojica? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ovdje je 10 jedinica i sada to nazivam jednom deseticom. Jedna desetica sastoji se od 10 jedinica. Sada pogledajte kako ću to prikazati pomoću kvadratića. Imam jedan kvadratić, njega brojim kao jednu jedinicu. Ovo su dvije jedinice. 3 jedinice, 4 jedinice, 5 jedinica, 6 jedinica, 7, 8, 9, 10. Sada imam 10 jedinica.
Koliko je to desetica? Bravo. 10 jedinica čini 1 deseticu. Prikazat ću vam to još na ovaj način u bilježnici. Pogledajte. Nacrtat ćemo, naslov uvijek pišemo na sredinu, to znate, ostavljamo redak ili 2 prazno i nacrtat ćemo jedan crveni kvadratić. Ne morate sada crtati, sad samo pratite. Na početak retka. To je 1 jedinica. Možemo zapisati to i skraćeno, pa zapisujemo 1j. Čitamo 1 jedinica, 1j. A kada skupimo 10 jedinica, kao što je ovdje, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tada smo dobili 10 jedinica, što je jednako 1 desetici. Skraćeno to pišemo 1d, 1 desetica. Pogledajte kako sam ispunjavala ova polja. Ispunila sam jedan kvadratić kod mene plavom bojom, pa jedan prazno. Plavom bojom, pa prazno, plavom bojom, pa prazno. Voljela bi da tako i vi ispunjavate i pazite ovoliko redaka koliko sam ja ostavila prazno, toliko i vi ostavite prazno u svojoj bilježnici da nam bude lijepo i uredno. Dogovoreno? Idemo dalje. Idemo to zapisati i riječima. 1 desetica jednaka je 10 jedinica. Odnosno, možemo čitati na drugu stranu, 10 jedinica jednako je 1 desetica. Zapisat ćemo jednu rečenicu o tome, a sada mi vi malo pomozite da je pročitamo. Može? Evo rečenice. Čitate? Pročitat ću s vama. 1 desetica sastoji se od 10 jedinica. Ovo ćemo zapisati, staviti naravno točku na kraju jer je to jedna izjavna rečenica. Ovo ćemo zapisati i zapamtiti. Dogovoreno? I sada dolazimo do onih naših dvoznamenkastih brojeva, pa ću vam sve to pokazati na jednom primjeru. 12. To je jedan dvoznamenkasti broj koji se sastoji od broja 1 i od broja 2, odnosno od znamenke 1 i od znamenke 2. Znamenka 1 je desetica, a znamenka 2 je jedinica. Odnosno, broj 12 sastoji se od 1 desetice i 2 jedinice. Idemo pokušati isto sa brojem 15. Koliko desetica ima broj 15? Broj 15 ima 1 deseticu i koliko jedinica? 5 jedinica. Evo ga. Isto ćemo napraviti i sa brojem 17. Ajde sada vi. Broj 17 ima, tako je, 1 deseticu i 7 jedinica. Nadam se da vam je jasno, a ako vam slučajno nije jasno, lijepo pokrenite video iz početka i poslušajte ponovo. Sada ga možete zaustaviti pa prepisati ovo što vam je prikazano ili pogledajte fotografiju koju ću poslati roditeljima kasnije. Idemo dalje, nastavljamo s rješavanjem zadataka u udžbeniku. U udžbeniku ćete otvoriti stranu 38. Naslov je jedinice i desetice. Jeste li otvorili stranu 38? Ovako. Proći ću lagano s vama po stranici 38 i 39, pa ako vam nešto slučajno neće biti jasno, možete opet pustiti ovaj video. U prvome zadatku imamo dječaka i djevojčicu.
Dječak kaže, tko je uštedio više? Objasni. Tko je uštedio više? Ajde, prebrojite kovanice kod dječaka i prebrojite novčanicu i kovanice kod djevojčice. Čini mi se da su oboje uštedjeli jednako. Samo što dječak ima 14 jedinica, a djevojčica ima 1/10 i 4 jedinice. Primjećujete to? Pogledajte opet sliku ako niste shvatili. U drugome zadatku trebamo napisati koliko je kocaka. Zaokruži 10 na svakoj slici. Ostatak zadatka možete pročitati sami, već ste spretni, već dobro lijepo znate čitati. U trećem zadatku treba pogledati slike i dopuniti. U četvrtom zadatku treba zaokružiti 10 i dopuniti. Imate patkice, to je strana 39, već sada 39. Imate patkice, zaokružite 10 patkica i dopunite dolje. 1/10 i koliko jedinica? Koliko je ostalo? 8, tako je. 1/10 i 8 jedinica jednako 18. U redu. Vidite ove zvijezdice, zaokružite 10 i nadopunite. Riješite lijepo zadatak do kraja. Peti zadatak, svi stavite prst na peti zadatak. Istraži pomoću žetona i dopuni. Umjesto žetona možete pripremiti nekakve komadiće papira ako nemate žetončiće. Mislim da su nam ostali svi u školi. Možete izrezati papiriće pa malo istraživati. Ovdje desno nam piše 13 ima koliko desetica? 13 ima 1/10 i 3 jedinice. Upišite. I dalje smo na petom zadatku. Čitamo ovaj drugi dio dolje. Kaže, pokušaj i ti sastaviti zadatke koristeći žetone. Možete se igrati sa žetonima pa ispunjavati ove zadatke dolje. Piše 18 ima koliko desetica i koliko jedinica. Lijepo upišete. 18 ima 1/10 i 8 jedinica. Idemo zadatak ispod. 15 ima koliko desetica i koliko jedinica. 15 ima 1/10 i 5 jedinica. Lijepo ispunite do kraja zadatak. Ovo već možete i znate sami. U šestome zadatku, sada smo na šestome, slobodno zaustavite video pa ga riješite sami i onda provjerite sa mnom. Broj 12 ima 1/10 i 2 jedinice. Broj 11 ima 1/10 i 1 jedinicu. Broj 2 ima 0/10 i 2 jedinice. Ili samo broj 2 ima 2 jedinice. Broj 1 ima 0/10 i 1 jedinicu. Ili broj 1 ima 1 jedinicu. Stavimo prst na sedmi zadatak. Riješite ga samostalno, zaustavite lijepo video. Čitam rješenja. 1/10 i 6 jedinica je koji broj? 16, tako je. Čitam cijeli prvi red. 2D 0J jednako 20.
0D6J jednako 6. Idemo u drugi red. 0D 0J jednako 0. 1D 5J jednako 15. 0D 3J jednako 3. Djeca, to bi bilo to o jedinicama i deseticama. Nadam se da ste uspjeli pratiti i da vam je sve jasno. Još nešto što bih htjela s vama naučiti je zbrajanje brojeva. Pa pogledajte ovdje. Ovdje zbrajamo jednoznamenkasti broj i dvoznamenkasti, odnosno dvoznamenkasti broj i jednoznamenkasti. Pa ćete sada, nakon što pogledate ovaj video do kraja, lijepo ovo zapisati u bilježnicu. Radi se o zbrajanju brojeva. Već ste to radili u TV školi sa učiteljicom Đurđom, ali bi voljela da to imamo lijepo zapisano u našim bilježnicama. Dogovoreno? Ovako. Opet ćete pripremiti bilježnicu, ali prvo pogledajte video. Ovako, naslov ćemo napisati zbrajanje brojeva. Ovo dolje je primjer. Napisan je u zagradama. Vidite, ovo ovdje se zove zagrada. Kao primjer napisala sam 10 plus 2, jer će zadaci biti slični ovome zadatku. Naslov napišemo lijepo ovako u sredinu, kao što je napisan kod mene, sa retkom razmaka. Onda ostavimo redak 2 retka razmaka i pišemo. Ovo sigurno već znate, bit će vam jako lako. Sada ćemo riješiti zajedno, pa ćete onda vi prepisati. Dogovoreno? 10 plus 1 jednako je 11. Bravo. Možemo se nadovezati na desetice i jedinice, pa reći da je ovo 1 desetica i 1 jedinica. A to je 11. 11 se sastoji od 1 desetice i 1 jedinice. 10 plus 2 jednako 12. Dobili smo dvoznamenkasti broj 12, koji se sastoji od 1 desetice i 2 jedinice. 10 plus 3 je 13. 10 plus 4 je 14. 10 plus 5 je 15. Već znate i sami, jel da? 10 plus 6 jednako, tako je 16. 10 plus 7 jednako 17. 10 plus 8 jednako 18. 10 plus 9 jednako 19. I 10 plus 10 jednako je 20. Evo djeco, bravo, dobro ste znali odgovore. A sada pripremite lijepo bilježnice i prepišite i ovu lekciju do kraja. Roditeljima ću poslati zadatke koje ćete riješiti kasnije da provjerimo koliko dobro ste shvatili. Doviđenja!